Umlisi okhuluma kule video uthi ugxeka isenzo sikagogo Sikhotheni sokuthi izolo lokhu bekade eyinyanga kodwa manje uthi useshintshile. Uthi-ke uma ukuthi umuntu uyinyanga eqondile awuvele ushintshe nje esithubeni ukuthi wena usuyayeka ukuba yinyanga. Kodwa cha bafethu kuyofuna ukuthi sibuyisane phela. Awukwazi ukuthi kade zolo lokhu wena uyinyanga ulapha abantu tukutuku usushintshile usuthi manje wena usuwamukela izwi kaJehova usuze uJehova usuyayishiya yonke lento. Bafethu yabona uma ngabe ubuqondile wento uqondile wenyanga. Lento le isiphiwo leso sokuphiwe sona awuvetana nje uthi useke overnight uthi usuyaseka nje wena usukhetha uNkulunkulu ngoba nako sekusondele amaphasika kuyaziwa ukuthi abantu abafundisa amaphasika badla kahle ngala. Ngeke bafethu ngeke kufanele nje sike sibuyisaneni ngeke yabona cha yabona lento le ngithe mangiyibuka ngayibona hayi ngeke uvetana nje uthi unikiwe lento osuniyona amandla ibhantshi lamandla likhumule ulilahle lapha usuzothi wena lento le ibubuthakathi and futhi ibingekho right inamadimoni kanjani kade wena zolo lo kade uthi inkolo bashakacima uyigxeka wena inkolo abantu abamnyama kuyofuna lisivukeni yabona uma ningaboni ukuthi lento le yenkolo ibusiness ngeke niphinde nibone. Kade ngibuka omunye umfundisi la sekuyanikelwa ke esontweni uphethe ibhakede banikeleke abazalwane imali abeyifisa noma beyihalela yena ingahlangana vetana ichithe imali echithe phansi athi yini le ninginika yona uNkulunkulu uthi uzoyithanda lento le uNkulunkulu uthi uzoyithanda imali encane kanti lo uNkulunkulu lo uyathengwa yini bafethu lento le yenkolo ibusiness. uNkulunkulu wakho uma uthi ukhona lo uNkulunkulu wakho ukhona kuwena ngaphansi uyaphila uma uthi ukhona lo uNkulunkulu wakho nalezi inyanga lezi bafisa idlala ngabantu owaka ezithi mase ibanjiwe zithi zona seziyashintsha hayi ngeke yazi bese umuntu akayiboni into ezomfaka enkingeni ekugcineni ezombukanisa nezwe kodwa futhi sekuyavela ukuthi wena yonke lento okade uyenza bokuyi just for imali ubuwenza imali usuyabona ukuthi ngala usuyabanjwa usuwelela ngala ngoba kuyaziwa ukuthi ngala ikhona imali ngala and futhi le ngala ayidingi umsebenzi omningi ngoba bakunikeza imali akudingi uhambe ugeza umuntu emfuleni uhambe ucupha imizi yabantu uthakathe nabantu wenze nanoma yini oyithandayo. Yabona le nyanga zabo ezibathwalisa ngoba nabo banenyanga zabo abalana kona limit ukuthi bakwazi ukuthi kubalutha abantu. Uyabona ke manje nje beseshintshileke manje ke esezoba umfundisi sezovulela lakhe ibandla. Inyanga ngisimtshelileke manje wena yathi nansi imali ngala ngizokunikeza into yokulutha abantu. Bafethu awukwazi ukuthi ube kona kokuthu ngeke never okuye orphanage abanazo ilokhuzana izinyanga nani kodwa kuba khona lo uzokwazi ukuthi aprofete engeyona inyanga ukhulekela amanzi akunikeze iswasho ugeze ngamanzi hayi usikade izinyanga ngemuva kade izinyanga bafethu ungazothi uyaprofetha wena esontweni kuyasonto la kuyaprofetha uthi wena kukhona kolethu Vodacom la iyona ke into ongaqhamuka nayo leyo yazi futhi lento le bayisha futhi ngendlela eyodwa lento le ukubona mangabe enyangeni mhlawumbe uthi usenyangeni le vunywe ukuthi idumile uma ngabe ufike uthi nizofike nibeke kuthiwa emlindeni obaba uyeza usakhule usenza into zakhe before nibone nihlale phansi mhlawumbe endlini omkhukhu noma yini ihlalele lapho nisamlindi uma engena nje uzothi khona uthunyiwe la ukhona nje uphethe umuthi onzima nje ukuthi la akazubula mase bengivezelile uthi lo muthi awuphethe unzima masethi wena uphethe lo muthi lo uzofika ufuna ungawusebenzisa uvetana ulahle kwamanje wobona lapho ngeke kuphume umuntu baningi angithi ubani uzothi ubani uzokhomba omunye ubani uzovela obayekho uzovela ayikho lonto le strictly business nje kusetshenzwa imali nje kubani bakithi
nabo abantu bakithi bathi mbo khona. Mina la ngasekhaya nje kunesonto. Umfundisi wakhona bomabi bebesadumisa, ngijwayele ukudlula ngakhona. Indlela khona ngingivisualize lona nilibone. Umfundisi wakhona makusadunyiswa kusathiwa hawu ungcwele wena, ungayibona imoto ezipaka lapha mfethu. Ungayibona imoto ehamba ngayo, uhamba ngoJaguar, khona lo Jaguar lo 2 doors. Uhlala hamba nomfazi wakhe abanazi ingane. Hey, ungabona kugcwalani laphana. Ufika yena ngalesikhathi sekunikelwe lezo. Sebekhipha ama testimony abantu ukuthi hawu umfundisi usibani bani mina nganikela ngathola ukuthi nganikela impilo yami isukuthi sihamba. Hey. Hayi bafethu. Ngoba futhi manje ngaboni manje ngenisabona futhi ngenisalawuleka. Yabona yonke into mawuyenza zenzele wena. Unawo lawo amandla owazalwa nawo wena wedwa. Ukuthi mangabe ukhuluma ulikhipha izwi, umhlaba uyanyakaza mabe ulikhipha izwi, uyavibrate yonke into oyikhulumayo iyabuya ize kuwena. Mina lento yokuthandaza ngithatha njengokuthi ukuthandaza yabona mabe usukukhuluma, yabona ukhulumeni uzwe makuthi umlomo uyadala. Ikanjalo lento ngasikhathi usukuthandaza wena ukukhuluma umhlaba uyalalela e-universe. Umother universe uyezwa uyalalela uma seyibuya isinto ubona uma bithi mhlawumbe uthi uzowenza okubi komunye umuntu, leyo nto lo izobuya ize kuwena futhi. You get what you give. Energy oyikhipha kuwena i-energy ozoyithola. Bafethu musani ukuluthwa abantu kanje, lingalahlekiswa abantu kanje. Aphela lapha amagama uzangikhipha igama lamuntu kodwa nigade bafethu. Akwazi uzona 2 inyanga zololo. Uzositshela manje ukuthi usukhetha uNkulunkulu. Ucathi silima sinyoni asiboni. Hayi uthi ngithini. Angisho igama lamuntu.